Bono, ebintu by'obwaga kimuna amabati, emisumari, chisimiti, chichuma nechirangi egati ebintu binde binge. Hoigo, ninjubu kumbole chindangira bunabono amasiri amandasi, aliyo kuruga, emechere, chisukari, amabuta y'echinyeni, egati amamunyuranda mange, ayure kumbole asirihurira mu buko. Bintu bigo byo gutumika asenga bunabono chisabuni, chitishio, chipampas, egati ebinde binge byo gutumika asenga, asirihurira mu buko. Ninjubu kumbole ya onsi, asitituka tia Uhuru Superstores imeyobo cy'obusongo litukone yuma yekitariki ya 2023 yane Black Friday tebi umusani twenyolere amamunyure ye Christmas genkyo imeya Uhuru Superstores. Zuku, home of quality entertainment with reliable internet and affordable satellite TV across the country. For $29.99, get your satellite TV dish and decoder with strong signal. Enjoy crystal clear channels, kids shows, sports, local dramas, Nollywood, Nat Geo, and more for $4.50 per month. For $29.99, get your satellite TV dish and decoder with strong signal. Enjoy crystal clear channels, kids shows, sports, local dramas, Nollywood, Nat Geo, and more for $4.50 per month. Were bya mwancho mo ligerali andonse sorigete TV ya gatembe emarobe iga ya lero yeli tukaliga le 2023 sitariki 2023 chomo tienyi oikomerelimo mwaka bwekiri bubere na 2025 kene kionga chinsebira senchira yawekere no mwancho mo ligerali chinga gitoko le manga kigima ali nyarka wakone kwa chinsemo ime na isiko ya gusio mwancho mo ligerali na gukonyolia tu nigo atigarete amatuko ane oka yalio chinsemo ime yensi ya Kenya chinsemo emerongebere na isanemo chiende obochorio boke chigose chipa election chogochora abarai asitokunyara kaba tokumanyigwa buna ase orogongorwa gusiana mone county ya Nyamira nigo aba msikose nigo aba amenyibe chinsemo echo hanamono ensemo ya ward ya Kerenyo ward ya Nyamaiya na boigo ward ya Nyansiongo bagochiko enda sobochorio boke likochora aba MCA abaye abarachikoira amabaga ase chi ward echo na boigo mwancho muligerali tokwenda ase ekose constituency ya Uguja nigo naro bobo cholio bonne bobo sobo cholio bakabro bego chokoleka likonyora omujumbe omuyebwe jinsamecho maigayo mujumbe mukoro bwe bunge yo musika byo wandayi konyara kaba kagochora na mwasiri na boigo ase bunge ya Kasepol
nigo obochore bakabuchi okorekana borobu chinseme chirituko ria Aramisi komochora omojumbe oyorachikoira ribaga riaye Sir Charles Were oyo nyataka bagakoraswa amasasi asomochie o Nairobi na gusire ogima bwaye nabo igo ase ensemo ya Baringo niga menye chiseme nabo chikoenda asobochore oboke konyara kabaka komochora omosenator muya oraire ribaga riaye Nyagusira Cheptumo oyo nyataka bagusire ogima bwaye na ere egeke gotichinga kichinge chiaitire nabo igo ase bunge ya Magarini mwanjo muligereri nabo igo bunge ya Mbeere North chikambini nigo chigenderete ase chinsemo ao nabo igo asarongora gusi nigo siasa chanya kwa chokare kigwa ase ebrengo bigoro mono ase ababwatani namono bomoske omwasire mukoro mutike omoske Dr. Freddy Okengo Matiang'i wanyaka bago kirana sinsemecho so wanyaka bago kira aurondere ao ekoko ase amunenchire mayo kuyariganira bosyo bobochori bo obonno mwancho muligereri ona yanda mango mwancho muligereri na kwariganira sekionga chinsa ibere jeni ngoro kwaro ne toto nyaingiri kurwensembe imenyererio nigoto kubwatira na Wilson Makori. Mwanjo muligereri kionga chinsa ibere toko chakurwase county ya Nyamira asito kumanya gomna litukulia lero nigo omukonyi wose omuwasiri omokoro muske Dr. Freddy Okengo Matiang'i ara erombe nekigima yabo bwatani baye ase ogwakira ekoko abalie bakurwanira ebirogo ao ime yegodi me county yo goetira ase okubwatana amonere gosensemeli magidumna yo kwamira serikali United Opposition asabanya kabakurawa amono mugavana bwe county ya Trans Nzoia muske George Natembea omo wasiri mukoro muske Muisa Gitui nabo igo egati shabara ibande abange sabanya kabakubolia abo babwatira okubwatana amono muske Dr. Freddy Matiang'i banya kabawakirwa ekura gosaba gusirwa litukulia Aramisi chingaki chiwodi ya Nyamaiya wodi ya Kerenyo ne wodi ya Nsiongo chiraende obocholi oboke mnago tumuli kitofatigade Gisemba amatuko ane oka naro atigaire erio chiwodi jiria chibwate obochori oboke chiche kubachora abarai babo nigo siasa egendrete kubwata omurero asrero erombe eria ekwamireria serikali gose United Opposition nigo bara chikambeini chabo ase county ya Nyamira anenase wodi eria ya Kerenyo Matiang'i Toma Ruto Omobune birenge Ongaro Toma Amenya Omobune bigoti Ile president ano akora Nyamira ilumu bwate Egenje momoja kworo kianga momobwate no kongaro chikura moja mogende mwakete 27 lakini ane karamu akire morende maigule abantu n'abayibi maigule imorwe polling station ini makobero mpaka chatangazira maigule ongera mubwate abantu bakola lendesia n'okutomemba lendere chinkoro kurwera mani nigo bamwakira ekoko omurwaniriri bw'ikirogo kyobo MCA we wodi eyiga ya Kerenyo aserieta Jeremiah Ongaro aseboigo baira chinga kecho na komomocha omobunge Onorth Mogirango muskecho ashinyamuko ase okubaretera omurai na gukorera konsamaega kurwase ogutamwa okoboko omurai oyo abareterete Ongaro mindo cho ashinyamuko oromo chumbo ito Onorth Mogirango iga Nende ndagituko parama skani abantu bonse. Kama woli ngakia oroje. Erebe koma nyene akatotebito kanze twins. Ngana achire norogalika nakwane n'abantu bonse wandebinga Jeremia Ongaro nerurabo mwembi akore gazingia. Akareta Jeremia Ongaro erebe koma nyene asende. Kama woli mwakalago Jeremia Ongaro umeshimu arote wango kwane n'abantu Kamoboli wakwane na abano mugango waitabire Jeremia Ongaro ono omaitengo kuminga umano yo minto ngojeta kamoyo sangora akachanga chenje minto byao Mheshimiwa Nyamoko wewe ni ulitupatia Ongaro Mheshimiwa Nyamoko ndio Ongaro kwa hivyo Mheshimiwa Nyamoko ukuje hapa na kura yako weke Ongaro
abarai abaiga baburirie abakichukura anene kurwase wodi ya Nyansiongo nyamaiya na boigo ekerenyo baesoke asobonge ritukorio kubachora abarai abo baragire ebyara buna enchira eyemo yokoro kiabuna imbamusigete Matiang'i. Fursa ya kuonyesha Ruto kwamba hawezi kuiba kura. Kuonyesha Ruto kwamba watu wetu si malaya, anaweza kununua na pesa ametoa kwa bonus ya chai. Kuonyesha Ruto kwamba anajidai amesoma lakini mjinga. Nonyanigo basiemire serikali eregeti ebyara asogosinywa kurwania ubukurumi. Shida ya Kenya ni corruption. Vile mnaona our president saying anataka inji iende Singapore style na anazungumza vile atatumia pesa trilioni 5. Hajui shida ya kwenda huko sio pesa. Shida ya kwenda huko ni kwamba mawaziri wake Duale, Murkomen, wote mnawajua ni waizi. Kubwatikana naya nigo basabire omugusi kumubwatisia Matiang'i ase sabari eye na baboririe Matiang'i agenderere kubwatirana n'omugavana Trans Nzoia George Natembeya ase obwang'e eri asokoroisia eserikali. Fred, I want to urge you, vile wakisiwa kona wewe, shikana na George Natembeya. Huko kwetu tuko na Mudavadi na Wetangula. Mimi Kandwale na George Natembeya, we have buried them. Now they have resorted shooting at us. Yesterday they almost killed me. Sasa sisi tunakutana tena, tuko pamoja. Vile tunaongea saa hizi tunaunda timu ambayo inaitwa Kenya One kama Harambee Stars, ndio ambayo itakuwa na mastriker, itakuwa na midfielders, itakuwa na wingers, itakuwa na defenders, ndio lengo kubwa ni kumpeleka Ruto wapi? Kumpeleka Ruto wapi? Nikisema Harambee, Harambee, Harambee. Hingo ripotera Getembe kurwaiga ekerenyo yegotoka emeye bunge ya North Mugirange County ya Nyamira Jefatigad Hisemba. Omuntu muleli abalimi bekemeli kiechaye ase bunge ya Bobasi tukuliana gabomerana unanjara bukoligereria emiremo ao wase emirobeli ao baranyaka bakwimukia na kwanekia habona ekemeli ekyo kunyora lirikere ligesa linene gosirigiya kubatakana amanogo jawe panasi embe iyo mwako yiga nigwanyaka bakobolia serikali kubeka emirobeli bene yogosira kemeli ekyo nabo igabanyaka bakobwatesi wasinjira ao kwanekia buna nkwanyora bare engere yabo ebwenda tekurwa sobole mibwe kemeli ekyo unagotumuli kito Daniel Ontere. Gukwa na chingaki chigikaro ekyo kegokorwa kerumwaka kirengete kurigiriria igoro y'urimi wekemeri ekyo igati y'abarimi baiga chingaki barenge gusanga nigetaseni kyagetembe niko bakwaniri sababu y'okuranirwa n'abarayi ase bonge turi gukumoye gekogera nonya bonus yagetense igotogoteba nga twegwananire na kurunza abarimi paka management n'abategeta baito muna togotore chaingi ya matabiri n'enkoro nandi twabatebiri na barabwe karwa ko gende cya ko ndi factory management nero erore cya yito ze salikere factory egerebe buya kurunsa paka egende paka oboni bujiko babuya to saba chumbe baito bagusi una bono kona kugutore omasenete gose okenyuri kurwari kenya kona gukwani gore ye cya oyo nde oyo mtonya toto kurwaiga kisi na ngora gukwanare bono lakini enda bachumbe baito bagusi ndore umoko babwate singaki inumutete kwegera bali baito muna twakorera unse na ntwa kamerieke na iko tokosomeria abana na ige gutolenda abana bana baje kwanda sukure sengi no twako kujibesa mubwati sia bachumba ubakobori na ndira baswati bakobori abagaka no muri numukirete mutako abwati sia bachumba abaita abagaka kurugusi na andi kitubwati na management kuruwega na abaterita baito morole na ntubake president w'icyari ntunyore Amerika tokonye korengana na barabo gotanyora amegerio haisaine igorubuna barakini uburemibo negati yari agendere ko bayirira gotakamono ingana ibonete kurigirirwa asoboime na mono nibyombe au bya serikali na biriya bitari bya serikali
kubakonya ase okwegendereria gwetera ase oboremi obwo. Tulienda huko East, tuliona vile watu wanafanya kazi. Chai yao ni mzuri, wanalinda chai yao, wanachuna kwa siku 9. Tunapofuata kama vile tulienda huko, naona tutakuwa na pesa mingi, kwa sababu watu wengine wanapokea pesa mingi. Sisi hapa kwetu tunapokea pesa kidogo, kwa sababu hatufuatilii maagizo ya ukulima wa chai. Abalimi bamintu twababekire buya twagenda Eastern tukachikulira buno bulimi bole ntwalire tukarango bulimi boro echai yankire buno bwanji tu mwana tomasa kujasa ndeke melige kuru kwechai dira batu bwata gusine eri kwamie chai kweli ngaki yale nge bya balimi baitu tokenda chipaying center tutebya balimi bamintu lete chai ngia iratokonya sama tukagocha ase mwende segeto nigo yarwigwa asibale gutumeka chinchira chekerero asuburimi na gutumeka amajani abo barabuka banyene ko bakonya bunenjeremo yugwekinia naende egento kende nkelinga intubune factory ya Itumbe igotule anda Nyamache subsidiary, lakini abalimi baitu mbatagete tobe separate tokole gasi yintu tweka na intwaka ni kibesa cheto buna abantu baitumbe tea factory ekina pio batagete abalimi abange manini muri abalimi baminto omogo topule mu mwata anga ba director na ubali eti kibesa aba director na ubakomeki kibesa otokomeki ase chae twaonia echaire quality yagenda ngumbu inwe buna abalimi nkonyi muri chae ino kwanza muri konyo wana ngakiaye otari party yo otacontribute kiase chae ne pona kyagera turi kugora chae yao aiga nigagocha chinge kya balimi kurwa serogongo rwagusi babwatokerwa bonus yense kigema aso mwakoyo aiga nasomokia bokoeneke buna ligeselio lya kinigwe kubakonya banyore bonus igoro goikomwa komoya nkurubaterega tasene kyagatembe kurega se county ya Kisii litrene ngoro kwa Daniel Ontiri na mwanju muligereri inse yo butaniribwa ya chochi wa Shauri abwatana ba Optiven igori tukulia lero basire gosalia golf ime yomochie o Kisii asabanyaka bakomerana na kurwa ogosegeta abagochiesa abananchi kugura chindemero munenjira ya mwanyo kugendera gwesira gukwana chinga kiechio nigabatanira abo bagokere gitambukirekyo na komenta buna ekionge chikoba omochakano muya obwo kwegendereria namono ase sector ye chindemero. Get yourself a piece of land. I don't even want. My name is Dr. George Washuri, and we are extremely excited. We are happy to be here in the Kisii, and we have partnered with the Kisii Golf. We were sponsoring an event here to make sure that people are coming together, they are socializing, they are networking, and Optiven has been supporting various communities, various clubs in golf, and we are here to encourage people to keep investing, especially in real estate. Optiven is a company that has been there for the last 26 years. We buy big piece of land, we do the infrastructure, we do the roads, we do the water, we do solar street lighting, we are a green company, and of course not only selling properties, we also do a lot of charity work. We have Optiven Foundation, which is supporting over 700 students across 47 counties. We have programs for wheelchairs, we have a program for older people, we are building homes for the elderly. Here in Kisii we have a program for charity, and Optiven is about transforming communities. My name is Adrian Monari, Captain Kisii Sports Club, golf captain. And first of all, I want to say thank you to Optiven for again coming back to support golf in Kisii. Last year they supported our ladies medal, and this year they are back supporting us. Optiven, as you've heard, Optiven wanasaidia kila mtu. Whatever you need in terms kwa mashamba, Optiven is there for you. I'm very happy and I'm very proud with Optiven, what they have done na support wamepeana kwa Kisii Sports Club. Kama leo kiwanja ilikuwa safi na bado tunaendelea kuongea nao na bado watarudi. I hope so. Ni event ya kabere Optiven ya entrega ya Kisii Sports Club mwaka ulioera nja sponsorete abaswati baitu bali bagwa ko mupiro yo golf bakarobero muya na ndo banyole ndo bwate support nyinge toko baba gusiba itu bagurire bintu byabo buya ndo bagacha bono ba sponsorete abantu bonse pia bamura baiseke abagaka
abasae abana bake igo tokubasaba naende bachekera omwaka bagendere gutusupport naende ba promise esiono etenene gaiga o promise nabe gakorente ebinto binde biria bigokinia chitarendi chia basae nyono mupira bwa maguru na mwanju muligereria machungwa bubunge ya we county ya Kisii gosoma marebu musikedonya Doris Aburi niga abolirie abana inchi koirana nyasaye mbya muno na kubarana muno amaseseni ribagari kubara amakongu musikedonya nigo aligoya kwana yu chingigenya gawikirana ase ekanisa ya New Life ime ya chinsemo chia musocho It's not that you are showing people your weakness, you are showing people that you have wisdom. Kuna watu wengine wanaona mtu akilia kanisani, wanamuona ni kama hajui nini anafanya, ama wanakuhurumia eti nyinyi ndio mko maskini mnaenda kanisani, sisi tuko tajiri hatuendi kanisani. Hakuna mtu kwa hii dunia ambaye ni maskini ama tajiri, lakini kama unamjua Mungu, wewe ni mwana wa Mungu na wewe ndio tajiri zaidi. Praise God. Leo nianze kwenda kwa pastor ambaye ni baba yangu, nimwambie shida zangu. Ukweli ni kwamba shida zangu zinaweza kuwa mingi sana kushinda shida zako. Ni vile sijakuelezea. Kwa hivyo wacha kusema kuhesabu shida zako, hesabu baraka zako. Watoto wetu wakiwa kule shuleni, waombee, encourage them, hata kama mtihani itatokea, mpate mtoto hajafanya vile ulikuwa unatarajia. Kuna watoto walikuwa na D class, leo ndo wanafanya na mwanjumu ligereria makonyo muraiwense omoski professor Hapram Kithure Kindiki nigo anyareka baga kugendera komochia makonyo muraiwense mukoro omoski Rigathi Gachagua kubwatakana amone chikwana chiaye agenda kubwatukana muno ase chi campaign imehye bunge ya mbere North county ya Embu okwana litukoria lero niganyareka baga komochia Gachagua sogotabu natanya takabakora emirimo abwente kokora chingaki arenga makonyo muraiwense. Chama chetu cha UDA kilienda kikaketi chini kikasema hafai, lakini akatuletea kisirani na tulikuwa tunataka kushinda. Akaleta maandamano, akaanza kuimbisha wananchi no Rigathi no Ruto. Sisi tukaona kwa sababu sisi ni watu werevu na sisi ni watu waungwana, hakuna haja kuvurugana na huyu mtu alafu tushindwe kupata serikali. Mimi nikaenda kuwa waziri. Na siku ile mimi niko waziri, mimi sikuvuruga yeye. Wakati yako deputy president, mimi sikuvuruga yeye. Mimi nikaenda kufukuzana na Al-Shabaab. Mimi nikaenda kupigana na bandits huko North Rift. Mimi nikaenda kupigana na cartels ya passport. I was a busy man. I had no time to compete with anyone because I believe hakuna kazi kubwa, hakuna kazi ndogo. What makes a difference is the effort you put in the work that you've been given. Let me repeat for the avoidance of doubt. I have been in politics longer than Rigathi Gachagua. I have kept quiet for a long time because I didn't want to engage with him. And I don't like engaging my kingsmen. But he has come too far. He has come too close. He has come within shooting range. Huyo Rigathi awachane na mimi aombe Karish kura. Na Alhamisi ajue wananchi wa mbele watachagua kiongozi na tutabaki hapa tukiwa jamii moja. Wote ni vijana wetu. Sio kukuja hapa kututusi na kurega hapa na mambo ya bure. Yes. So
na hakuna kampeni ulipigia William Ruto. Na mwancho murigereri igo kolera niko igati ya barai korwa ase county ya Bungoma abamuchirio mugavana gwe county ya Trans Nzoia umuske chochi na tembea asogota abuna tarabaga korokia masikani go chiase abarai ya nemo be county yo abakorawa amo no mo speaker gosomonogeri bwe bunge nene umuske Moses Masika Wetangula. As if he's an angel under the sun. Mheshimiwa Natembeya, I'm telling you, you have no English, you have no capacity, you have no philosophy, you have no moral standing. Natembeya, you umekuwa tu askari, and the best you could do was yes sir, afande, yes sir. And you're dealing with the speaker. Mwenye anasema order, honorable members. Mlagenda tunataka tuambie George Natembeya. Tunajua wewe ulikuwa regional commissioner kule Rift Valley. Ukaiba huko tear gas. Hiyo ndio tear gas umekuja naye hapa jana, ati unatupa ati ndio upate political sympathy. Sisi tunakuambia hapa Kapchai hakuna sympathy ya kisiasa. Ukitaka sympathy rudi kwako ndio upate kwa sympathy kwa bedroom yako ya bibi yako huko. Lakini hapa ni bedroom ya papa nani? Hapa ni bedroom ya papa wa Roma. Na sisi tunakuambia Natembeya usituzoee. Ametuzoea marjazoea. Ametuzoea. Ametuzoea. Wale wakora wanatembea na tear gas kwa mfuko wanajitupa. That fellow called Natembeya is as much as useless. You cannot be working with tear gas alafu unaanza kublame ati umetupiwa. And we know your history. Wetangula is a clean man. Akuangi na hii tabia nusu-nusu. Is a straight, honest leader. Shida yake tu akiongea Kiingereza mpaka utapotea. Machumurigero kiramuna to kolensa meiga yekeunga chinsa ibera senchira yobo kirano kolendo komanya tu asense meliende yege karoli tukoli alero nigo toleno MCA we ward ya Basbo Itangale omoske Thomas Obare tukoligerelia namano chibesa chirichikoruga fuel levy ijanya kwa chikobwato kwa gochia sa county na boge county ya Kisii na ere kanyaka we gochibwato ka gochia sa ward au ime ye county iga omoske Thomas Obare na chikonya ka gotokonya koligerelia igoro yengane yo na nemono erebuna umwana siasa nanya libaga lyokwa na beratatu nemono igoro yobo chole boke ubogendrete kweneke wa chinsem na sorongo rwa gusinda tigire maiga asabo chole bukolende sabona iga ngotiga sama boka Lucas Mogaka nyaka boka koletera umorogu muburera tokwira na tunyaka batoko chaka ali mulioka amo na ege ikaro kiagetemere kolia lero nigo tuchuko banere Thomas Musika Thomas Obare na tikyo gote manju muligereri kigo na Sam Yenda nambo igo Eric Abuga. Hold on. Vuvulera yeikira kai indochi kabisa omuske murefu no ataingaine kibanda muske murefu ingibono kunya kuburabulira ika teba arambe chirusha chukura murefu rikondo murefu ingi kusigasikira bono gwitana na kurumuina na guchumuina kai beka rikondo nsi nasaba kachini chirusha teba arambe umaite tukumeti manyete mama kumeti kiro montata tarale cherusa ntogoro orio gotara busa na yoyo akini nanche abangina para kurumuina bakali kurubikana baguti nilibirira mrefu ingi motaite ndegete morebu akore nogo sabo kwabera option ya kabere gosaba nyina bagenda bagorere iye na beya mo bonsi bi mrefu na nyale musiki mrefu nchuga iga no nyale yani abantu baire chindege bago kambe nyo bonsie abaisi kitakuba sandra ibora abo mrefu bono kwange bachigire lakini kigenda uchumwina kwa tulia indo chetenti ya mwino we kabisa omusiki matiangwe kile geika lakini te karansti buya ayo omusiki unyonka no ndo monyera kabisa omusiki matinga karanse buya aiganyo mbole seinole ikaransa buya
kwa kwone mono kiro muntu igure kei nagotebia omonye eka kinyonga ekerowe kigoro osabono usuru ninkikebe please focus ayinki kumukiribona kupoko sana ngendo gigo gosigese gigo gosumbo yebono egento osoro yete egento usuru siasa chinga kiurochi. Every Kenyan can know this is normal politics, and for us we do not want to go that direction. Mutiangi tufunje fiuno okay. Ruto avuonga ki mambo iko sawa momwe ninge keona si ati tunakuchukia mheshimiwa rais hatukuchukii ni vile tu hii kazi uliyopewa kama rais the job is too heavy for you ayo muskiruto hii turakora kazi mlinipatia mimi nanyorosha kunyorosha unyonga kuiule hii kazi uliyopewa kama rais the job is too heavy for you machiunga ki na majibu tutakutana 2027 tokanyete kila mtu apimwe na kazi yake usiku nyonga ikuigule buna muskiruto tebire you are not able to manage this job lakini umuskiruto maiga utrawe president wanangi wa kolire hapo nyuma mimi nilikuwa mwinjilisti Iyi gasirera linde. Nitarudi kuwa mwinjilisti. Iyi umuskiruto. Kara hotel yangu bono no mwinjilisti. Orangwa. Iyi okwi chorus na kubikirito na mutwe. Norangwa. Iyi usko ucha so muskisivuna. Please don't come near me. Mimi si wako na wewe si wetu. Ruto. Around ye kwa buyu siasa. Yaani mtu ningeshingana na yeye ni Raila Odinga. Lakini sasa hawa nitawamalizia asubuhi na mapema. Nasikia kuna watu wanazunguka wakisema ati ni baba pekee alikuwa anaweza kuangusha wao kura. Kuna mjumbe hapa ametuambia mtoto wa Simba ni nini? Simba. Ruto kuigule. Ni ujinga. Wewe Gedeji ujue sisi sio roho chafu, wewe ndio umechafua roho zetu. Muskiruto. Erondi embororo. Wana agenda wameanza tu kupandika majina. Wengine wanakuita Kasongo, jana wamuita William Kipchirchir Samoei Kidinji, Tam Kasongo nini? Hiyo itabadilisha dunia hii kweli? Na ndio utajua roho zetu zimechafuka mwezi ya 8 2027. Abantu wote sera buli. Hawana sera. Hata akili hawana. Mutiangi. Inkyo kuibukaliyo koboko. Ara mabubi. Kana kora nunu mungu kora mabantu mugasugure njira toro tumako. Saba pasta bukora masabu kei amasabu mbuya. Pasta. Oto sabere twenzi dulo tabango sabere ntutueka. Sabere no nyemba libale ekiombe ekyo. Baunjoke baba bantaba ya. Hawana sera. Hata akili hawana. Ni madharau si madharau. Ruto abumparapi. Hawa jamaa wa ukabila. Dikati kuigule. Wewe Githinji ukitaka kesho kuita sisi wa kabila wewe endelea. Sisi tunaongea mambo yetu, wewe enda kwenu uongee mambo yetu. Abuwo muskeruto ngita keire. Ni akili inahitajika. Na guikira nongwa kero musumari ngapa. Omuribu mubulera na chirukas muga kana chire. Hola. Mugusi Mwakono Wool Superstores naindi yakoletire Black Friday. Black Friday next tariki ya 25 cy'umutinyo wa 11 ninjowe kumbulire ibintu samaguri yayo akire omoroka bunabono ebintu by'ubwagaci buna amabati emisumari chisimiti chichuma nechirangi egatinto bindebinge hoigo ninjowe kumbulire chindangira bunabono amasi ya mandazi aliyo kuruga emechere chisukari amabuta y'ichinyeni egatema munyuranda mange ayuri kumbura sejurira mu buko bitobego byo gutumika asenga bunabono chisabune chitishio chipampas egative ndebinge byo gutumika asenga aserigurira mu buko ni njubu kumbura ya onsi
asitituka cha Uhuru Superstores imeyomo chobo songo litukone yuma yechitariki ya 25 yani Black Friday tebyo musani twenyolere amamunyire ya Christmas gengyo ime ya Uhuru Superstores.